mu mbwirwaruhame ameze bigaragara ko Kapiteni Ibrahim Traoré ari umugabo yubashye w'umuhanga kandi w'umunyagikundiro uvuga kuri kuzuye nta guca ku ruhande. Mu mbwirwaruhame ameze nyinshi akunda kwibasira abazungu no kubazonga. Mu ncamake nta gushidikanya ko imboni y'icyo Afurika ikeneye ikibona muri Kapiteni Ibrahim Traoré, aho benshi bagira bati Kapiteni Ibrahim Traoré ni igikoresho cya Afurika mu gutsensura abakoloni b'abazungu bari barigize ibyo bashaka. Urugero ruto naba hano rwerekeranye n'akamenyero ku busahuzi ku matoni n'amatoni y'amabuye y'agaciro. Ibyo ndakeka mubizi cyangwa se mwarabyumvise, naho ibyuko se babyukaga bakavuga ngo mukora iki na kiriya byo murabizi, ndakeka nabyo ariko mubizi. Gusa aho Traoré yafatiye ijambo muri Burkina Faso abazungu bahise bagenda nka nyomberi. Gusa inkuru n'urugendo bya Kapiteni Ibrahim Traoré twabihuje n'umugani nyarwanda ugira uti isuka y'undi ntiyera kabiri. Ibi bisobanuye ku muntu cyangwa ku bantu batifashije bashingira ku bushobozi bw'abandi, yaba imiyoborere cyangwa imibereho n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi uyu mugani ushobora kuvuga ku bantu bagiriye neza abandi maze bakagira icyubahiro kubera abandi. Urugero ni nko kubategekaga abandi ariko nyuma bakaza gutakaza agaciro cyangwa se kwirukanwa bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, zirimo kuba batari bafite ubwigenge cyangwa ubushobozi bwite buhagije, ndetse bakaba barafatiye ingamba n'imyanzuro ikakaye, harimo nko kuvumburwa mu mayeri n'amacenga bakoreshaga. Ubu Kapiteni Ibrahim Traoré arasingizwa ubutitsa kubera kotsa igitutu kuri biriya bigabo by'amatuza bidasiba kudusoroma ku bidutunze. Mbaye ikaze mu cyegeranyo cya none kigiye gutera imboni mu ibanga rikomeye cyane twakita nk'urufunguzo rwafunguye imigisha kuri Burkina Faso kwa Traoré. Ngiye mugiye kubana ni Habimana Jean de Dieu ni Deep Media TV ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze kwa Traoré wasenderejwe imigisha, guhirwa n'ubuyobozi. Ikaze mu ibanga ry'urufunguzo rwa Traoré. Burkina Faso ifite ubuso bwa kilometero kare 274,200. Ibindi by'ingenzi wamenya kuri Burkina Faso: ntikora ku nyanja, iri landlocked, ni igihugu giherereye muri Afurika y'Uburengerazuba, gihana imbibi na Ghana, Mali, Niger, Benin, Togo ndetse na Cote d'Ivoire. Burkina Faso iyoborwa na Kapiteni Ibrahim Traoré, umugabo w'igihagararo w'amatuza agaye nk'uko nabyo mubibona, kandi w'igikara w'inkovu kwitama rimwe nk'uko nabyo mubibona. Ubundi Kapiteni Ibrahim Traoré ni umusirikare akaba n'umunyapolitiki ukomeye cyane muri Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré yavukiye mu gace ka kera ko muri komini ya Bondiko mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yavutse ku itariki ya 14 Werurwe muri 1988. Yize amashuri abanza iwabo, akomereza yisumbuye mu ishuri ryitwa Akativire riherereye ahitwa Ibobi Douarasso, aho yamenyekanye nk'umunyeshuri yicisha bugufi kandi w'umuhanga cyane. Muri 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou, aho yize geography cyangwa se ubumenyi bw'ubutaka, akarangiza 2009 afite amanota meza muri iyo kaminuza. Yari umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu ndetse n'iryitwa Association Nationale des Étudiants du Burkina rifite imyumvire ya gikomuniste. Yamenyekanye nk'umuntu uvugira abandi banyeshuri mu bibazo byabo. Muri 2009 nyuma yo kurangiza kaminuza, Kapiteni Ibrahim Traoré yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso. Yatangiye kwigaragaza nk'umusirikare w'intangarugero, ahabwa amahugurwa yihariye mu bijyanye n'ubwirinzi bw'indege muri Maroc. Muri 2014 yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Liyetona. 2018 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MINUSMA mu majyaruguru ya Mali, aho yagaragaje ubutwari mu mirwano n'imitwe y'iterabwoba. 2019 yinjiye mu mutwe udasanzwe wa gisirikare witwa Cobra, ugizwe n'abasirikare barwanya iterabwoba. Mu ntangiriro za 2022 Kapiteni Ibrahim Traoré yari mu basirikare bashyigikiye ihirikwa rya Perezida Roch Marc Kabore bashyiraho Liyetona Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Nyuma y'amezi make kubera kutishimira uburyo Damiba yananiwe guhangana n'iterabwoba cyangwa se imitwe y'inyeshyamba, Kapiteni Ibrahim Traoré n'abandi basirikare bari kumwe baheretse Damiba ku buyobozi ku ya 30 Nzeri 2022, maze Kapiteni Ibrahim Traoré afata ubutegetsi gutyo. Ku itariki 3 Ukwakira 2022 Kapiteni Ibrahim Traoré yatangajwe nk'umuyobozi w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Uyu yashyize imbere kurwanya iterabwoba, yongera ubufatanye nk'ibihugu nka Turukiya ndetse n'Uburusiya mu rwego rw'umutekano. Muri 2024 ubutegetsi bwe bwongerewe igihe cy'imyaka 5 bitewe n'ibibazo by'umutekano byari bikomeje kwibasira iki gihugu cya Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré kuva yafata ubutegetsi bwa Burkina Faso arenzwe n'umutekano udasanzwe bitewe n'impamvu rukumbi mwese mutamenye ifite aho ihuriye n'urufunguzo rwa Burkina Faso. Handle subscribe maze ubundi tubirebere hamwe.
byose reka mbitangire mu 1919 ha Burkina Faso yitwaga Ehatville. Ndabarahiyeda niryo zina ryariho muri icyo gihe cy'ubukoloni bw'Ubufaransa muri iki gihugu. Ubundi Ubufaransa ryari ryo zingiro ry'urugufuri runini rwaburiwe urufunguzo na Burkina Faso, ariko umwana muto cyane wavutse mu 1988 yari yicariye acura urufunguzo benshi bise igikorwa cy'igitangaza cya politiki. Iki nta kindi kwari gutondekanya imyanzuro yafatiwe Ubufaransa. Aha benshi barabyumvise baraseka, abandi bavuga ko nimba atari ukwikira igitagaseka babyita kwihenura. Icyabaye ni iki: mu ntangiriro za 2023 Kapiteni Ibrahim Traoré yirukanye ingabo z'Ubufaransa zari zifite ibirindiro bikomeye muri Burkina Faso. Avuga ko zitari zikiri ngombwa mu kurwanya iterabwoba, ahubwo ko ngo zari zifite inyungu mu guhagarika ubwigenge bw'igihugu cya Burkina Faso. Ni ubwa mbere mu mateka ya Afurika igihugu giciriritse muri Sahara kiyemeje guca burundu igisirikare cy'ubukoloni cyari gisanzwe gikorera imbere mu gihugu. Ibi byagaragaje ubuhangange n'ubudahangarwa bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ibyabaye intandaro ya byose ngo Traoré kubwo kutavuga rumwe n'ubukoloni n'ubucakura bwa politike n'ubukungu bushamikiye ku Bufaransa, nibwo ngo yiyemeje kurandura Ubufaransa buva bukagera muri Burkina Faso. Muri make reka ngo ibisobanuro birambuye ku bikorwa cyangwa gahunda za Kapiteni Ibrahim Traoré zijyanye n'uko yigobotoye ubukoloni bw'Ubufaransa. Ndetse ndanababwira n'ingaruka zagwa ku mishinga yabwo muri Burkina Faso. Ubundi hamwumvise ko Kapiteni Ibrahim Traoré yafashe icyemezo cyo kwirukana abasirikare b'Abafaransa bari muri Burkina Faso, harimo n'ikigo cy'ingabo zabo cyari kiri Wagadugu. Kapiteni Ibrahim Traoré yaciye burundu ubufatanye bw'igisirikare n'Ubufaransa, ashinja icyo gihugu kudashaka guhashya no guca iterabwoba muri Burkina Faso, ahubwo bavuga ko babaye ya mbere mu gushyigikira iterabwoba muri Burkina Faso. Ubufaransa bwari bufite abasirikare mu mushinga wa operasiyo yitwa Sabre warangiye burundu kubera icyemezo cya Kapiteni Ibrahim Traoré. Ibi byateje icyuho gikomeye mu nyungu z'Ubufaransa muri ako karere, kuko bwahoraga bufite ibirindiro by'ingenzi n'ibikorwa bidasanzwe. Kapiteni Ibrahim Traoré yafunze ndetse anahagarika amaradiyo n'amateleviziyo muri Burkina Faso. Radiyo nababwira nk'iyitwa RFI ariyo yitwa Radio France Internationale ndetse n'iyitwa French 24. Izi ni radiyo na televiziyo z'Abafaransa zigeze gukorera no gutangaza inkuru muri Burkina Faso, ariko zaje gushinjwa na leta ya Traoré gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira ibitwe iterabwoba, kugira uruhare mu kugoreka amakuru. Ibi ni nabyo byahungabanyije ububasha bw'Ubufaransa mu bijyanye no gutunganya amakuru no gucengeza imyumvire mu baturage ba Burkina Faso. Ibi birangiye Kapiteni Ibrahim Traoré yatangiye gahunda yo guhindura ikoreshwa ry'ifaranga rya CFA. Aya ni amafaranga akoreshwa mu bihugu bimwe byo muri Afurika, cyane cyane ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa. Ubundi CFA bivuga Franc des colonies françaises d'Afrique, aho mu gihe cya kera babyitaga ifaranga ry'ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa muri Afurika. Gusa nyuma yahinduriwe ibisobanuro mu buryo bijyanye n'igihe, ariko iryo zina ryagumye ari CFA. Ubundi hari amoko abiri y'aya mafaranga yitwa CFA. Irya mbere ni rikoreshwa mu bihugu 8 byo muri Afurika y'Uburengerazuba, harimo Senegal, Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo ndetse na Benin, udasize n'icyitwa Guinea Bissau. Ubwoko bwa kabiri ni rikoreshwa mu bihugu 3 byo muri Afurika yo hagati, aribyo Cameroon, Gabon, Congo Brazzaville, Chad, Guinea Equatoriale ndetse na Repubulika ya Centrafrica. Tuvuze ku myanzuro yafashwe bigendanye n'ifaranga ry'abakoloni muri Burkina Faso, nuko ku itariki ya 29 Mutarama 2025 Burkina Faso hamwe na Mali na Niger bemeye gusohoka mu murongo mbonezamikoro wa West African Economic and Monetary Union. Ibi ni mu rwego rwo gushaka ubwigenge muri politiki n'ubukungu. Nyuma yaho Kapiteni Ibrahim Traoré yashimangiye muri iyi nteruro agira ati: tuzavanaho ibintu byose bidutera kuguma mu bucakara. Anavuga ko mu bindi birimo ifaranga rya CFA naryo ryabazengereje. Aha kandi hari amakuru y'ikinyoma yigeze kuvuga ko Kapiteni Ibrahim Traoré yamaze gushyiraho Sila nk'ifaranga rishya rya Burkina Faso, ariko ibi byahise bikemangwa na serivisi z'ukuri zigenzura amakuru ahamye muri Burkina Faso, maze batanga ukuri ko ibyo ari ibihuha. Muri Burkina Faso hashyizweho banki y'ishoramari ya leta yitwa Treasury Deposit Bank, yashyizweho muri Kanama 2024 igamije kuyobora imari ya leta mu buryo bwigenga. Ibi ntibyari bivuze guhindura ifaranga, ariko bwari uburyo bwo kugabanya no guca inkunga z'Ubufaransa. Hatekerejwe kandi gushinga banki y'Iposita ya Poste ya Burkina Faso mu buryo bwo gutuma amafaranga n'ibikorwa by'ubukoloni bigenzurirwa imbere mu gihugu cya Burkina Faso. Bikaba ibintu byafashije kurushaho kwigenga no kurushaho guca no kurwanya ubukoloni muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu cya Burkina Faso.
Kapiteni Ibrahim Traoré yakangukiye kwishyira ukizana mu bukungu, asaba ubufatanye n'Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bidafite amateka yo gukoloniza. Mu mwaka wa 2023 na 2024 nibwo Kapiteni Ibrahim Traoré yirukanye ambasaderi w'Ubufaransa muri Burkina Faso. Ni nabwo kandi yaciye burundu umubano wa diplomasi n'Ubufaransa muri Burkina Faso. Yanatangaje ko Ubufaransa butakiri inshuti y'igihugu cya Burkina Faso, ahitamo gukorana n'ibihugu bya Mali na Niger byo muri Afurika bihuriye mu muryango wa AEC. Ibyo nababwiye haruguru byose nibyo byasenye ibikorwa, imishinga n'amasezerano menshi y'Ubufaransa yari ifite muri Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré yahamye ashyigikira gahunda yo gukora inkomoko y'ubukoloni mu mashuri, mu mashusho, mu bitabo n'imico y'abakoloni b'Ubufaransa muri Burkina Faso, maze arushaho gushinga umuco gakondo n'indangagaciro za Afurika, nko kwigisha urubyiruko amateka mu buryo butavangura, harimo no kubibutsa ingaruka z'ubukoloni bw'Ubufaransa muri Burkina Faso. Muri make Kapiteni Ibrahim Traoré yaje ari igisubizo mu gusubiza icyizere mu banyaburkina Faso. Ese we Kapiteni Ibrahim Traoré umuzihi iki? Ese wowe umufata ute? Mbwira byibura ikintu kimwe kidasanzwe waba uzi kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Ni nuko dusoje, mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guha ndetse no kuronka ikiruta byose muhorana ubukire n'amafaranga, naho Imana yo ntibasige. Yari ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Nge mwabanye kandi mubana umunsi ku wundi. Ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Kanda subscribe utazajya ucikwa n'ubucukumbuzi n'amakuru meza kandi acukumbuye tubagezaho umunsi ku wundi. Dusubire mu zindi video zikurikira. Ibiganiro n'ibindi byiza kuri Deep Media TV nakagaruka. Ciao ciao. Au Burkina Faso. Garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. The charters. Great to take this country out of the situation in which it finds itself. So, our commitment is a return to peace, and our